Fil-maġġoranza ta' snin tal-aħħar Gvern Nazzjonalista, id-deficit kien jaqbeż dak permess skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. F'One Breakfast kien l-ekonomista Rodrik Psajla li tkellem dwar il-bidla fil-mod kif qed ikunu amministrati l-finanzi tal-pajjiż. Jekk tħares bejn l-2009 u l-2013, Malta kienet il-fuq minn 3% 4 minn 5 snin. Il-bidla fl-aħħar sentejn kienet xi ħaġa li nnota wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis meta kkummenta dwar id-deċiżjoni li Malta titneħħa minn din il-proċedura. The case of Malta was relatively straightforward since Malta has ensured substantially lower deficits than targeted under excessive deficit procedure and is now found compliant with both debt and deficit rule. Minkejja dawn il-kummenti pożittivi, Psajla fisser kif dan kien pass ambizzjuż li saħansitra kien hemm min kien xettiku dwaru, inkluż il-Kummissjoni Ewropea. B'dal budget qed ngħidu illi l-rata ta' żbilanċ tagħna ħataqa' taħt 3%. M'hemmux. U kienet diffiċli għalih bħala pajjiż biex inġibu ċertu kredibilità minħabba li fil-5 snin ta' qabel konna persistentament qed naqbżu da 3%. Deficit għoli jista' jkollu konsegwenzi serji u l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem laqgħet bil-pjaċir il-fatt li Malta tneħħiet mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. F'kummenti ma' One News, id-direttur tal-istess assoċjazzjoni Joseph Farrugia qal li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba filwaqt li appella biex it-tnaqqis fir-rata tad-deficit tkun sostnuta biex fil-futur ikollna budgets b'surplus. L-indikazzjonijiet huma li hekk se jsir. Tajjeb ngħid, meta ġejna 2.6%, il-Kummissjoni ma neħħetniex mill-ewwel minn ġol proċedura, żammet sat-tieni sena biex tara li apparti li qed ninżu taħt 3% b'mod stabbli u ripetut, ġifieri mhux one-off, imma anke dak il kollu li qed idawwar l-ekonomija ta' Malta huwa qiegħed miexi fir-rotta tajba.